Yo kumaya berkata dulu ya dia standing on the person kalau potulangan berkata salinga faktai semua aktor dia salinga faktai fast posisi kalau yang faktai posisi lain tahu kalau tuan itu ia simai kata itu mun fatas lain lagi ini itu tali mai tak mau yo ni tula fa la ke la kina lo ko na ben ya wa la to fai ba au silima itai mas fa nei fa la Pero ya tú le llamó a la fiesta, y a la tarde de Samoa, Ini mengesah Samoa, main mengaku Kristen letak lupa dan menletak Samoa. Nah, kata mati sekarang. Firman yang orang ia ngau I mati. Kita inga fene, matu fal orang lu atas mai. Kita luang matu mafahu mai mengan. Si difakai mafahu mafane kama hiyo. Ono lofa, ono famau. Ilungo Samoa ini tu dalam. Tato mo ni tato inga. Ele me uma recebi igual filho. E o lado sua foi isso. Amém. Como lá tá uma pessoa de estudar, pessoa da sala. Bela Sofia, Bela Sofia,
Karibu kumwokoa yeye aliye msaada. Ya Samuel la kitu dan bahwa tu sia apa ini pela pengajar yang mesti pone ya tahu faida Samuel la kitu ya tu Samuel momua amata pechau ile kuyuku momua se famata ile fa yang cairan yang nana tak tercapai dan siang Samuel semua, ele Samuel berdua, macam tercapai ele semua, siapa macam mai ini faham. Oleh just macam Ramato Sofine, ini bangga Ferrara, orang lain oh Elkanah, yang jadi oleh Rama, oleh jadi ia Liu, oleh jadi ia Joel, oleh jadi ia Sofi. Oleh Farati, san nofu ana ba itolua, Muhammad lengoa, oleh Jasi, openya minda lengoa oleh Jasi, saya openya minda le falama, ay yaise falama ya hana, na hana le tata nai, lana ai leta sana, etampuai, faita ulama isero ya lengoa. Orang saya lihat yang tadi itu buah ini, ofeni, ofineso, ofaita rama, ayoba, betul. Anak oleh dua Samuel, oleh jas, oleh Tusefit, Samuel lama berdua, ia dari sudah sih anak tahu, ia lalu dua penuh, Samuel membuat kalau begitu baju bersumbat tas dia seiran rumah baju bersumbat dua dia terjualan sebagai terus sumbat tas waktu cerita Israel dan Yehuda waktu wilayah Istira mafasi yang terjatuh Ona languifo ejeka ona amelea Samuel letasima wanatu wanaingia baba lesefa masema waia kaimwari espeleza wafata amria wafososo mario waomu mali yasole kama vile mali yatua ile faita wenda wala unefya Kaya ayo siya iwalay ka nakaasya ko pa kung nga meron kaya siya maniwa ka ako celebration din kaya meron kaya siya maniwa ka siya Handsome too. Thank you. This is a service of thanksgiving. Pero sa service siya malimulit ako kung ako may fakasi ako kung mawingan makakiya mo pamahon. Wala ka kanay sa away pamahon kikulit.
God is good. The time. Father God, you are so awesome in this news. We thank you for your presence and your anointing. Your presence in our midst tonight, Father God, makes a difference of us coming together to celebrate your faithfulness and your greatness, not only in our nation of Samoa, but all around the world. Mori mawina le atua, e se matou atu nui, tawhai fio na lorangi le atua. Sa matou whano no manu le atua, ma matou tapuasi, ma matou alapogi, ma matou tatao le atua. Ale o whaania lau pune au le atua. Lau pune tonu, lau pune au, lau pune sisi ese le atua. Lord, e maua lunga le atua, mana tautia o lau fio, nese te atua, e tutusa ma oero matou atua, o le atua sa whapai ai le atua, e o matou tua alo ma bai, o matou atu lupo sama. Le o matou o mai e rea fiafi le atua, e matou ki te whape atu, ia oe le atua le tama, ia oe le atua le alo, ia oe le atua le tama, ia le atua Samoa, e tō tutuni uma tuni mai uma, e tātau e lo whema uma, e mamangu oe, e pahia oe, e siri ese oe le atua, e neisi se tua e fusa ma oe le atua. Leo e whatuina mai e whainga malo sa mato te talo, ka puai whanonu manuma ana pongi mai na. Today, it's all about an attitude of gratitude, an attitude of thanksgiving le atua. E mato te whapea koe i ia oe le atua i a imo e whaia le atua. E ana i o whatuina mai e se whainga malo se tata, se kapeleta, whainga malo e whiwhiria le atua. Whatasi na se mato watu nuko sa. Le ia fiafi le atua. E le whaiti dia la nana tumu le loto whate kaima le e la ufio le to whamalo i la ufio le fia. A tere na mato tatalo, a tere na mato tala e whai le atua. O le vitinga le atua, e fusi whatasi le atua. O mea wale lei, o mea o mata mo fie, wha no ai le atua. Le matatia o ai le mato tamai. E ala, le mato mo mai whatasi, o na te tofi le atua. Tupu matamai, o sa mua o poto le atua. E mato ki toe whapatu le vitinga mai whaatai ni la ufio. Tonight, it's all about thanksgiving. E o la tapita, no mga ngai ya whamanua tuia ya ioma, mea uma i te tonu ya te mato. E mato ki toe whamanua tuia ya uswafo pa ia le atua. Awa le nalo ya te mato, se nge tasi o mea whamanua. E mato ki whaafutai atua, e mato ki te natu le atua, karo o. Pāria o umana. Father God, in the name of Jesus Christ, the Son of the Most High God, we pray for your supernatural healing love. See my hour of lift up your hand out like us. Lord, we declare and decree right now in the name of Yeshua, HaMashiach, in the name of Jesus, we stand by faith and believe in your name, Jesus. Oh, Falava Yesu. Ere mano toto Yesu. E malo roa i te mao la tunu. Aro foi o pao le leia tua. Le capelita. El faina malo le fast. O eto fia no e filia o area faina malo.
e ia suma to le la pule le o la pule o mea umala e te fasi o vai de ila ia mea no mata no fia ma le fia fa tasi mai ana o fio so e ko la tu shalika ia upu fola le atu ma tu la mona ina o iai ko e atu e ko ma tu pe a umala le fia fia ia te fa ia te le ina le atu ko e atu te ma na no ma le na ni o ma tu mo le no ta o tu Una pizzeria, non solo l'Aula, Samir, Suna, Mael. Kelele o Mawaya Yesu, Amatoshi Maya, Otefile, Osemaru, Ega, Unero Matai, Otero.
te sila mai ko ngā ora mo i whini. E mana tu mai a te ia, e whai mai si tamatani a te ia. O te tui natu, o ia i a toe, i a soma o ngau. Dear Lord God, please consider the crying of your servant. If only you look upon her and consider her, and grant her a son, then I will give him back to you. Amen. For his life. I will of Margaret to tomorrow. That will be enough. Samuel will go up fit. I'll forgive the summer I go up here. Amen. Samuel will let us mark. We are too widely about me, say, Father, say, we are fighting more for him every missile. But the area, I'll walk with source on my head too. That tattoo, it might not see. Someone took a stone and put it between Shippa and Shima. They call it Vanessa, meaning the Lord and help us all these years till now. But I want to come my father to wait a bit. If I form your father, if I form a toy, not all the matter, who are back, Tia if I form a toy, the matter, I have to call him out to my family. Il est on my mouth. But we not only more something. God has heard my prayer. It is the son I promised God for. But the time I will come to it, will far from my offer, you not to start. The time you are buying Hannah, this father, happened, didn't father. It's a shame that according to the tradition of the Israelites, a woman who does not bear a child or children is a curse from God. Barren woman is a curse. There are very mafaleas after the line of Israel. They are not a say in Matu, Haitaya, or a little of another time. If I see no more, fine bar, fine assault. Mai wala ino kana yeye we kana mas mahana mapeni ila hapo sio fasi usili kuma leso kitanga ya you have no connection to the family, you have no help there in the family. Tu la family to Islam faima and so kama mafo wali eto utagram Tangi huku watu weloto ya tata era uli el mane toa me fas tangi la so tangi la so lei ya so umma ta sango toa to ya toa God sees into your heart, not a problem. Tiro se sila le toi le loto ma tia ma ti na ko na fa no il loto ma bala il loto salamo ai mawa tu la lata con Israel e Yosua il nuovo forflama they crossed the Jordan to the other side and Joshua tell each member of the 12 tribes of Israel to pick up a stone from the power of the river, take it to the other side, and you stack it up, make a pillar of rock like an altar. Não se lembra lá, é melhor isso. Vai, times to come, years to come, generations to come, when your children ask, what's the meaning? Well, it's a remembrance for the love of God. Amen. Do it. That's
Sini mereka berfaham ilmu. Wah ini dia berfaham. Sini mereka berfaham. It's also. That's also. So we got fast. Oh, we are fast. Oh, look at it. But I want you to tell me. I told my father. Try to sugar. You realize what we're suffering for. Not for us. Not for us. For God. For coming generation. Leaders of our country. Somebody know what? I'm going to know some real things. When I know what for Fulana, I know the new for. I make all that of it to me. Not to what one farmer. No, not like that. Not like that. If you don't sweat, you don't eat. Amen. You don't work, you have nothing in life. You've got to struggle, you've got to work. Do all the life for the day. For tomorrow, for the future, for the best of everyone and the environment. Amen. Come on. Come on. On a fait on fait quand tu sois là on nous on nous dit tu vas comme tu vas accélérer au type de haut là ça finit on a the big sound oh please ask the Lord help us that's all on est familiar with ask but can't you speak can't you ask for yourself. Jesus already told the Christians in the time he was still on the cross. Whenever you got a chance to pray to God yourself. Tell him yourself. Tell him what you do evil, what you did. Evil things. Let God know. Before, no chance for us. Now they're shut up. Báwo ni wọn lè sọ ọjà ilé ẹ̀tọ́ ata tó ń jẹ ẹ̀ṣẹ̀ ní ìṣòro tó lè pè fún ìfàmọ́ àwọn àmì all got a chance to seek God's help. Ask, you will find. Knock, the door will open. Seek in the name of the Lord, and everything will be available to you if you have faith and trust. I know. I want to call someone to I said, how will I do about that? I said, all right to him. They have forsaken me long time ago. They turned onto the veil to Assyria and Baal and idols. Now I'm making love with people anymore. Yeah, we'll let you. He always loves us, even though they see us. Amen. Even though we're sinners, He's still with us. He loves us. He needed us to come to Him if we're all we have. Yeah, Lord. Papa, when they're 15, the bar, another is here with 50. Yeah, what's all of them? They're too young. Oh, filthy woman. The matter of this. When I come along, I will also. I'm a man. Two of them are about oil or shipper, a sinner, may set up, sinner. Then we went for may set up, Pilotama. God in between us, Jehovah is our witness. He is the person that guides us. Between you and me and our friends and our enemies, there is always God between us. They said by the Taba, on a fine morning. Therefore, your soul man, happiness. The youngest American in the town, he did it. We tell them for me, I'll give you up. We fear those up. We must move on to some of our. Shall I walk along with this? Boss,
siang na ngelu pero setengah tu kalau tele ko tato ele ignora para mo siang we can't be feeling gave them food and water, gave them shelter to sleep. Why don't I get on the living? Why you got to? By this time next year, I come around. And your wife, the holy thing, I Sarah, just leave. How can I get a big man, 98 years old? Yeah, remember that now. Didn't that? That's that. The woman on the wall, Tamasa. What Tamasa? Amen. Tamasa, I don't know. So, pour les serpents et pédestres, les morts. The download came to Hama. I will say, I will say, Michael Famarina. You're always looking down. You're wild enough for what I was around. Ah, best. The Vanessa, what I offer to Lord and to is a symbol of the merciful love of God, a love that never ended, even though we are sinners, even though we turn our back from Him. His love for us never ended. Samoa. What are you talking about? What are you talking about? That's what you do for the time once a time. What is that what you're talking about? How come you're talking about? Oh, my, it's a lot. Really? It's a time. Oh, that's what you are doing. What is it? Find it out. I found out that you didn't do that. Are we going to stop here? Our work is finished. Do we have to end our prayer and our fasting? What about you? What about next year and the generation to come? It's not read. What examples are we given? Yesterday, you got today. Today, you're sufficient. Kung fai istama wa sinatai. Tusi tala yana maema ola na sema. De kula ndude. Haki sa ndude lila. Is he a man of wrath? He is a warrior. Well, he is a king. What does this mean? Probably. Fai ona mano, assim não se vai. Não tava isso. Não mal disso. Então, tá sentindo todo. Asa na tua, olha o morto ali não, como tu acha. Asa na tua, olha o morto ali não. E foi ali lá. Sepak full semata, sangat semata. Então, olha o botão, testi materi testi pasal satu. Letak ele olha jero ele. Ele olha o pau ele mau. Ele olha jero untuk mau, ainda mana kau mau ada. Ele apa penis. Boleh cari lelai, boleh cari dua faktor pun. Luar, dengan sesuatu orang. Luar, tak cari jodoh orang kau final. Atau yang kita perlu, nak. Awak, sudah besar. Atau, tak boleh buat. Aku tidak see all the sides his work.
of his team. You have to know all the hearts of everyone working for him. And turn together to build up one mighty empire. Wow. The harvest is too much for the workers. Too short, not enough. Last minute. We lawyer soon a lot of the thing. To teach out of the best on the marble. We walk around very control. We lawyer soon a fair and another try out of it. So the sea level is talking to Boy, but potential, you know, more and software is what you have to do. Four money for Pasal Wali, Pete, but blood of us. But Talak another move. 40 miles or so. Praise the Lord. Hallelujah. They come to behind it all. Sorry. I want to meet a meter, you want to find a fish there. I want to meet a meter, you want to find a lima, a tinos in our brother. I want to meet a meter, you want to in my daughter, the hunter in our Hallelujah. Meet a meter, I want to see how we go around. We're not praising ourselves because of what we did. We're not praising ourselves because of our prayers and our vows and our tithes and our fasting. We praise the Lord, for He has seen into the heart and made you a humble servant to follow Him. Humble and intimate, but to show to one another. It's a man. I never told him not to. It's a lot of sin that is marked on him. Some of them are coming not to, or all the lame level of our or we got ceasing to apart. But really, kalau sisi orang lusuh kalau itu termasuk sepak, kalau tahu hotel yang mana, hotel yang kau mana, hotel yang umum mana tu lah sama, tu folding yang macam ofie, amal. Yang mau tu, yang mau tu. Yang mau tu, yang mau tu balik. Tiro se, orang itu. Lama. Osana. Yang mendengar yang film lain soft oleh aman ya. Pasal tahu. Ya, lama. Pikir punya. Yung mga kami sila ako. Now we talk about for years. Now we want to talk about for any from our close. A lot of feeling. Tapi kan saya pasti start com fatas. Leva uma moeda, uma dia, uma tua, ele matou o gato. A buscar o aonde ele matou, para que eu faça, para que eu fique. Uma tomada na verdade, vamos lá, não na verdade. Se é essa foi, vai mandar do teto. Tá bom. Uma, tudo dia na cidade, na tua tak lupa mendia tato fana after tell you to run after you to run off ya chapa after you to run off you tato fana ko when send base tala all of the time or hand make for you among us why you tato
be here. Let's go praise the Lord. Yeah. God bless you all. Amen. Yeah, well, masih pakai ya. Mas ini ya oleh awal kali ini itu Yesus mampu kau tidak. Orang yang naik kita buat Yesus, itu platform lesson information that dia more. Our International Bible Reading Society laid Palin and Sanim South no Mafolia, Nothing Lauri, Brahms, Finland, Feet, Duela, Net, Nalalo, now, Ramos, Net, and you go by Yasu, the video, of the Tal Lacey of the day. Ya le fai bolsa tu buon fa pulera tu stay ma ye fai tu ma cansa ya si casu pelao bon la fa no le escucha programas novela y en el hospital de uso de esa de la mamá lu y Naomi no fue para mi po ko fa ma lu jo e io da Samoa pena Samoa Christian religious past. We are all Samoan now. Government of the day. That would be our own. I am not over the man that Paling. Palingian of the free link not allowed. I give you a open feet after the example of the matter level. Alan of faith. May you for cooler chapter being on our talent ambassador thing. We were not from esse relate to that one man to a thing. They were a 2 layer cat. The Barangana Vixen, where you go. To show my hero and family at the wall for the movie, the paper, and the daughter of Philip, say, oh, well, Natalie, and the family in our thing, the letter to feel out the man. E ele era pensando no modo de produção pilar de passado. E vale foi a caixa foi o detalhe na fatura da nata lá foi na lá lá ele detalhe fala Samo e a pura taxa de manto aí a faca lá nela o fio fala de um ele fa se a mano assim aí o sujeito o fa perder ele fa perder. The reign of Maliator is eternal. Nalan binolata. Leo to blind my auto Sicila le ala no paya. Auto Sicila le que hace un azul en Palmia, Palmia. Faias palipo. Pesa. O humano va pia na kangu. Ana fa wa mai ala Maliator que ta inga o mai bone. Ele bone. Vai isso ir na ya tatu novo para o doce do filho. E para além da feira aí chamada de mumi de estar lei especial da feira para o novo trato média a Antália Samoa e a puritas de Marito aí esse show em Chica Sul lá no Daí e a peça para além de ai tiro lá a marca meia Aleo mwenye Yesu Kristo fasi kumadua watu fulani mayaka nikatao ya Yesu Kristo kile nukese kulana kama yana leo kama ya au maliporo kwende ia lele akitalo mola au malito na kati pesi dia lea tu wa mama silo Oh
Hallelujah, le file mu oile atua le ma. Le lofa si eseo Yesu Kristo, le matama oia ngama ia. Sila mai mo mai o fongi. Fa malu i lea fia o ta moato. Fa malu i sumadu te tai palia, laule e male toa o te rai na totono. Fa malu na to umo o to fia mo Samoa, i Samoa ma to umo mai. I kuma e na to le rofo o leisi o fa. Amen. Deus fantasia wa sedang nampak pasti semua pengajian di mana tua yang mengatur lewat saksi malu kesuang apa nasi yang jenuh wa tuan ini tuan nak koi feeling awal tua malu fingal lewat pupu full singa udah so wa fatang malam koi suatu tiang le upu marfinangalo do matai ya wan po ino Samoa ni gara se foi no lo foi ma fo da un molo su ma telefono la fiona lo tu ya o pe mamali la straima la fausia ya tapala pa pe tuai molo ya gama fa malo fa ftal ilo su ma tuma man malo lo ale material lo foseta su ma fa femena tabami se o tama whaasawa wale tua mananu malo o le so upu le rangi pa pia le nanu rangi me tutu wai o yopa o moni le nganga whaftai o le tapena malo sue le ero le tunga nuenga le ane whawawa whapo sa hili se upu wawa pa iyo Samoa poto le nias ya upu le atunu ya le ane le manu masiani le nias malo whaftai ya manatu lewa maera o tautura mapane so wa ma ea foio na utu selefo wale fina ngalo le tua ai na o fili na o tau o matai na fanua febele so wale te fa'u to pe fa mate na ka ale o tatu ta fisi fa i mo sa pe uma a febele o fili la o tamo tu no mafata lua o le toa matum rene asu leo o toa le so acha o mua be no tau sa wa fina ngano le tua o pahia masa mafaina o Samoa ia tanu au no ia la mai fina tau le tunu le amala ma le fo sa no wa le frasa pahia matamai tai sama se le pahia tai lo na frua no fa tu no lea awala fio tama maina aina mana tama le uso mai atu mo pule tu au mana tawa ina tai le fa fonti ate nane sio mana vai fono fo mai tu la mi saole masala mua mana la ni saua to le fa lo tama no hotel o puia wa o Samoa le mala le mo le tole ngama le fa malo le fa fitai ono le fatalo na tu tanto telefono per pagare l'ufficio su me fa fermare un per tua e tana mai aula wasi tanto lu fa fitai molia me ma sa fa fitai na sulla lo fuori tua ono botava una nulla fa per voi sa fermare ma tanto vai a fa per una sa vuole farlo o vuole tu te tanto
au tasi tātou sa mo poto. E te reo sau i neo le fas, e te reo sau i neo le HRPP, e te reo sau i neo le sa, au e sau i neo o le sa moa ngā rio, o le sa moa. Ia au i kata mea parapati o kua i whakataurika, o ngā mui. Ka whawhonga le tō whae, e ui lawa i na tere tō lia na tō noa. Au e sau lava o na whataura, ura ato tātou te whono. Ka whera sa mātutara o le whawhitaire nā, e momori atu le ta ero mātou roto. E whawhitaire i ngana rei. Mea sa whanongo fōi le mātou mālu. Whapea mai e whaongana inga sa mai e toa mono. Usunga tama o mai e toa lauti. E rito e whae e mistara. Lau viko mai e tu ia toa akoro ngauka e tu ia aka. O ngawhara ngā uka o mai e toa lauti. Ia o sa mo poto le nā. Papenara sa matutara, papele a ia. Walau dia berfaham ke telefon, dia susu kai matara ai au, mo sana sawa, ai mandir tiri pai Samoa, mandir o te ngāwe ai tua, ia ngā te ngāwe tōku ne susu ne pe. Ia, sa nole sumar whawhengai ngā kasore neo le aso, ia celebration, ia tulai mai.
Sifuru masao tatu miska lang ia mertatu fong fitalai marisui fong fitalai tok suratasi le lain of fire fast sifuru marfa ban fire HPP aito ono le au independence ko lado itu atas ia berkata fina malo na ya menurut o le alapa di ban fire sakatu ngal due masa tatu mau popo tatu lama ya dan jono tebile tatu mai fatasi tatu bongi fatasi tatu lama fatasi fina malo wa uman fitfie dua media ini kan memiliki atu turuman ya kai stali dokumayai fina malo ya sil tatu stete ne kuisen yang menjadi fakta jelas ya tu umat melanggar pilih tatu fakta dongan fakta tatu fina anota ya ini tulah ketemu ya tulah tuloy fakta ngaya kata tulah mai kata pese rota nubu la palawai ya mai ko dole tatu sabinga kama buat boleh se malu fias ayo mentara tatu kencing atau wifi mentara kencing ya, dia sih manusia. Apa buat yang sih manusia kita itu suap ya. Before we depart from this place, I pray for your divine protection. I pray for the covering of your precious blood. Take us home safely tonight. We pray this prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And every saint of the Lord say, Amen. C'est ça. Ia, o leo mai al tātou lotu whaftai e nei Brisbane. Ta whatau hoi nei le Hosanna Church. Whaftai tele atu le malu tātou tunu sa whapeona mai mo mai ne vanga le fief. Tātou toi whilo ai fo.